Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, katukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Thumai Old Beat House Shillong. Chief Executive Member Jong Kajentia Hills Autonomous District Council Umathambor Shiwan menta kasngi ka arpu santrik unai leber arhajar arpuway ula wanra ya ka mangtengka jong usnem arhajar arpuway arhajar arpuar ka boduna hadu khat lai klor tam na ka jingmang ka bayoklum hadu shispa ahnyo pu lai klor sanpolak lai pho hajar tengka kat ba ka jingmang pisa ban penlut pat kalong hadu shispa aprapo hunyo klor henre pu sanlang arpuway hajar lai spa tengka. Katkum kajing itu jong ubat thambor siwat ba kajing he kajing penlut kadai namar ba kabon sabapalat kajing seu tulap yaki nong tray kajing seu yaki area kajing kiu dor ki mar ki mata bat kajing duna ha kajing yo alum khajna jong ka council shushu ulo ongru ba watla kajing penlut pisa kan kham he bat kajing penmi kan kham duna henrai kani kan kham pen ketik ya ki MDC bakin ai ya kajing itrai lang na kabenta ban pendam ya kajing duna pisa ha ka district council. Of iPhone amount of 15 finance commission which is due to council. Jumpa yes sir. Jing sekian jumpa ke jing sekian ke state government so agar bisa yang bersih council. Awak so jadi yang lain. Awak so pasti kan ke hak yang ini yang state committee level yang depan yang kata ke hak yang ini kau yoi. Kamu tahu yang tu finance commission untuk masyarakat state pada sektor. Ini mereka juga dibalik ini yang isi yang tolak yang yoi yang saya fund untuk sesuai finance untuk hak untuk ini discount depan menjadi kaya. Wah ini percaya di wah yang terjadi himni wah hak yang ini share di dalam finance commission kalau dia wah ini mau yono ini share kalau yono kami ini discussion. Kalau dia sekiranya pemio ini di department of government, the youth tidak wahan 100% dalam wilayah ini satu election to each yang muncul besar. Kami intip yang UGM haji itu officer finance. Buat minister berkorejent ya, mereka menjawab pesa cari BC untuk dia untuk council. Sure, itu ada dipilih apa yang member wah kita wah kita mau mungkin mau minister wah komen di hotel MU ya ka official information wah minister wah komen mau mulai content. Jadi information for your department yang government ni wah hak isi council yang jadi wah approve wah uang yang isi yang kami isi lah. Mana kali yang ini mana dia jadi jadi komitmen minister kolonial mereka memang pesa yang aktif finance commission juga pak yang lain support yang lebih isi untuk ada sosial. Jadi tidak kalau yang in charge yang aktif pak dia boleh dikatakan aktif pak. Kalau ini barang yang ada sedikit banget dua dia itu dosmat. Bapak first tadi fund soalnya. First tadi fund untuk hak mentai ini cap soalnya. Namun pola itu pola IS mentai itu kalau boleh kalau macam mereka hak yang kita, yang itu hak tidak tahu tidak boleh dijadikan motif yang dicaskan masalah hal itu jika tren atau bukan itu finance commission muncul juga akan dilihat mulai direksi kami tidak. Ini kalau kita doya info di sini, normalnya mengkalia bahwa negara departemen de pusat satu kabinet mau implement dari program yang dari skim yang finance commission, mau ilat ya TVC, mau program di kantor juga kalau seluruh bahan buat jadi diisi lah. KTM, dari halal kita ciki. Dan negara government dah kah sesuatu kabinet pada juga negara kabinet officially orang jual yang ditukar oleh itu wajib mungkin
bilang lebih bahag lang sa BBC na. Katang mga katang yung niya na. Kaya stage, the year of the year penhak, ini bagi untuk year penhak, yang dia menjual kamu ini apa yang perlu yang disekonsum. Sekarang masa haji itu akan jadi kepada video di dalam dunia. Haji itu akan dia paman ada di MT. Dia tu ni, kami tu akan jual yang tanggal stadium untuk yang siang. Kami tak kaya siap, dan kami tak kaya singgai. Jadi ini tu orang ni, nak yang department dalam tiga lebih sini macam ini managing committee yang kini dia awal oleh keli. Kalau mana tak yang kaya cor, teman kita konkret mau register no yang dia lagi. Untuk council untuk beliau siap. Dua cakap kami kami jauh selai memang willing to register apa council untuk market. Dan itu dah saat ini nak kini kita jauh tanpa dia jauh selai. Kami mana jauh selai register ini kami sudah ready untuk register. Itu jenis tak ada masa. Yang tu itu, jumlah itu market itu menteri komiti itu tak boleh jauh. Yang lain banyak sekali. Kalau jemput jadi apa kali. Hawa kabar dan bahagian sport semua. Sama hari kita jauh mau mengaji. Baik. Wah, aku jadi kabar bahagian semua. Tak boleh ini mereka. Come the market regulation 1975. Walau iau tohak pokok kontrol ni kejimpai dengan council. Henry kecuali ikam dan kantor kejimiklam. Tekamu mandat ni negara for notice dalam de meeting ulaman setempat ni tentang pensiap ho yang kini managing committee yang walau iau ia kerelang ni tentang tentu yang council bat yang kini dia walau. The decision of the council from the 1st November 2020, first March 2021. The answer is put in numbers. Yung sa ketiga, kung business kami, mandawa, mayawa, kelas section na kami yung siap, bar, for create for bang, tapi ni, seperti iwan yung normal apa kami kapsul tadi, kamar satu itu ada dua factory besar apa ada di yang lagi factory satu itu yang nombor kami dan wah itu siap kalau siap wah yang ini NOC kami kita kok industri rock penting industri ini penting ini cara boleh simit dua usaha pergi karena kaya ada total orang yang berpuluh orang yang jadi dan awak lain yang NOC ini kendon dua council yang ini baik awak cakap bicara isi kau cakap dia yang NOC juga ini baik ini kendon baik kriteria awak dan awak council ini mulai cara orang ini tak berhau di NOC. NOC nào hẹn chino, NOC nào được nói, dalam dunia sertifikat dan ekosistem, SWA, registration yang company act, TPS map survey na department, at the report na diobserv yang department. Department saat ini nanti kriteria menentukan dan pendiam berapa isu yang di NOC. Kriteria harus hasil pada mandi dokumen nak produce sebuah yang dah apa produce sebuah ini. Tetapi di bawah kawin tu seawal siang maka SWA kamu seawal tadi kamu
dia nak awak ada si China sudah di apply dekat sini. Kamu dia asli hari mau dia juga single window suara kalau si cuan. Ketungan tidak jauh dekat dia, pada dia sel tu dia iman, jadi setiap sama jauh lagi dia sisa. Mereka tahu mana ini itu privacy, kalau tu privacy ini, dan dia apa kan? Kini perlu hak juga. Banyak kini satu di dalam kami, lalu dia buat dia. Foto patron, ini cuan tu sedang sebentar waktu ini dia harus disesuaikan. Kamu apply seperti itu, kali dekat lah. Terus baru dari state government. Dekat jauh ini, dekat baik ketahuan kalau sih sosial tu juga ada dalam data sama pun paper. Itu tak mana dan koyak cepat buat dan kau orang kian di council. Dan buat ini. Jadi itu kau sekali buat jadi bersihkan buat itu jaga. Mungkin dokumen orang di bawah baik atau studi jadi buat mulai besar. Buat besar ini department mulai, baik ini mentah tadi. Ini pak dari GPS dan lain-lain. Jadi example yang report ini hanya enggak. Ini aspek report itu. Report mulai di departmen ini. Jadi kan betul bahwa inspeksi verify di masih kami ni, kacang di tendang sudah yogi, sudah ini nak fungsi control board, masih ini bukan MBA betul. MBA ni start untuk waktu ini first start dan yang start untuk masih kami, jadi start from main road. Tomat pasal sepanjang, jadi standar after limit of village habitat masih kilometer. Jadi standar after limit of village distance from important public place, kan hospital, school, itu sport, itu masih kilometer. Jadi standar middle stream, link the river, village, tomat sepanjang. Minimum distance between Nagawi and Nagawi jadi dengan total kilometer. Dan liputan ini di gross start token mandi kami. Di standar main road mandi kilometer ini. Jadi standar limit of village habitation mandi kilometer. Jadi standar important public place hospital, school, sport kilometer ini. Di standar buat di aspal meter. Minimum di standar lebih gross start. Minimum opat sun toman cispa meter la lespa meter in case of cluster. So we the point where there should be a provision for a common approach road for each unit in any cluster. Measure to be adopted for prevention and control of pollution and standard of emission. It shall be as prescribed in the Environmental Act 1986 and rule of picture under thereof. Substansial department. Kalau kini di terms and condition jiwa darat untuk pollution tersebut, ikan department identify kami cek kami pagi mana tentang Endor dua deputi wo le. Lalu biar ini kita, secara lebih biar ini. Masa kita tahu orang orang. Kalau itu satu tulis dokumen saya, untuk pollution control supervision board. Jadi untuk penempatan orang department lain kawan lain, pak department instruction kawan lain kalau cek verify yang ini, integritas kita ini bola. Itu dia ini. Jadi kalau orang dia untuk mungkin nasib. Berapa ini jadi bagaimana tak masuk tahu. What is the yang begitu kalau everyone is berkata ini untuk hati kau the border ini kau dia dan yang semua sudah ini buat dia baik. Sudah yang itu kau suppose yang itu kau. Jadi ia itu dia apa? Mana
kenapa orang itu semua takkan digaung action. Tetapi yang apa? Ada komplain di patah dari Kisah Kitau dari kalau ini seperti ini udara yang ini di kendal dari kemudian beliau yang dari sedikit dahulu kalau ada mana cek mana cek mana nyetok dari stand kamu kuah di jelasnya awal 10 meter mana tahu ini 10 meter kami kita kau makan berapa sudah so Will the explain committee please to state how much is the continuing amount of salary that has not increased? All the staff receivers as of 1st March 2021. The pending salary that has not been increased by all staff up to 1 is 46 crore 38 lakh 4,600 rupees. Kemudian kita sah ada sah supaya buku kesekian sedikit kalau kita dalam sah atau tu satu yang Islam ini. Jadi betul. Wow, dia boleh dia untuk sebenarnya kadang-kadang itu yang dan tidak share kadang-kadang boleh atau boleh buat kadang-kadang juga jangan lupa kadang-kadang juga jangan lupa kamu lupa ini kau dah lebih sering jadi jangan share. Kalau itu ustaz yang ini terlalu tak satu bersedia dengan mak. Ini di kamar. Tuhan lu lekotlah, Tuhan pasal tahu. Kita cuma sahaja itu ini. Kalau yang tidak ini kalau mangga financial crisis kuah tur kuah everyone nak kalah ding dia hantam nak election ding kalau reality DOI na major na minor. Kakak rumah kita ni tak besar. Mula kejingking tua. Dapat tahu yo ni kesep DOI na major bak minor tambah sa live out di guru tam mula. Ketika tua bangsa yang ketiga senior yang dah awal wi. Dan besar Di siapa pun yang ada walau kita share, dua bulan, apa gini di selesai dia berada satu ini, mungkin kalau kepala mungkin kalau dia ketiga pending selagi kepada sahih kami. But anyway, di dalam jodoh siapa ini benar mesti kawan, boleh dah pulati, dah putih di bibir tuan ki, sos tuyo abjos, kamu mana ini, kan tuyo itu pasal ada pelari. Selagi kenapa ia kamu tidak wah ini sting dari kadang yang aku sting ya ini saat ini yang berita kita sebab yang mangga berjumpa untuk ini proses ini staff developer ini kini to berjumpa hope increment kalau last time dan ketika kalau nasa asal dan support berhad berkait dengan konsulen sebab di faham buat berkaitan dengan mereka. Dari hope is there. Jingerman dan boleh. Saya faham kalau terkena kapan dah terkena terus jingerman. Kalau ada titik ngapa harus terus jingerman. Kalau mana itu yang jadi hope ini, jadi jingerman itu ada share. Mana orang dah dia tu kata ada titik apa. Kalau sampai kalau ini juga hope kita sudah berikut. Teman apa? Kami ada orang itu bilang ini untuk hadu masih di staff apply dengan kes ekspor. Jadi ini sangkut jawab ini korban tujuh kali untuk dan ini kan ketika kita itu rasa penting ini. Wah, ini step apa itu? Ini step wah determine juga yo ya ini. At least untuk orang yang disukai klub lah, kita yang mau jadi klub lah. Yang jauh lebih besar kita. Kalau ini step memut kita, yang jauh lebih besar. Jadi step bahwa dalam seperti komiti bahwa step government untuk jadi step bahwa kalau orang kuliah dari depan dan kuliah dari jauh, step dari zaman ke direction
election to em là pi cái gì phải cái gì ya ke sen ko ya ti yo da district council wa bu dang sa api ka bu me ni ti ka state government ko ni ba di ya ke ni ke tu ka amau ko pi le ba ko ni tu ka amau ko de kina ko de reconcile da iji ni da em chu in amau ko hatta do ka tele na gade ko government ku be ko ke ni ma e ko ita wa ko kuye kuye ke exact figure yo amau pi de da ko Saida, itu bertahan kerasa. Mereka tu amang tua, kepada kenal itu kita sudah clear. Maka tujuh kemudian terkait yang uji instan dan komit begini. Wajah kami ke pending share yang itu wajib yang tersedia dan komit walaupun kemudian jelas juga ada mesti mengawal dari ini pending. Yang ini sedang di kembali orang Islam dakwah. Kami to apa sahaja ini contoh tapi dari masih aku ingat di dua habis itu kok ingat masih ada bukan tu juga isi dulu ini bah aku jangan kami kepat di mau menjaga orang kami lagi semua atau kami pilih di dalam masa ini dua Islam orang aku masih ada hampir dah ya tapi di luar saya yang langsung di luar ada di luar kalau dari kawan hampir kalau dia besar lah dan kok nggak terkini sih lah apa pun itu tahu dia kamu hal mau dia nah terdi ya kita perlu dia nak As we receive a picture of the January Solomon Council for the ensuing financial year 2021, which are to be created to or is to be made from the district fund of the district council, which is referred to as the district council budget, as laid down in Rule 109 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of the Council, Rule 1951, as adopted and amended by this council. Before the House discuss the budget estimate of the ensuing financial year 2021 and 22. I would like to say a few words regarding the journey of the Council during this year 2020. The Council, along with the entire world, passed through the year 2020, which unprecedented challenge which we never experienced in our life. The sudden outbreak of the pandemic was due to COVID-19, not only threatened our life and health, but created lots of inconvenience in all spheres of life. Enforcement of total and partial lockdown in the entire country, including our district, was limited in functioning of the affairs. The council administration was run as per government order with 30% attendance. Till November 2020, we were 100% attendance is allowed. Serving work of land for issuing land holding certificate quotas have to be put on hold due to the pandemic, as all cases prohibited the entry of outsiders, including our service staff, into the village, respective village, to prevent the spread of the virus. The suspension of trade and commerce within the state and state also affected the revenue function of the council. The implementation of skills projects under centrally sponsored scheme has to put on hold during the period of lockdown. But immediately after lifting of the lockdown, execution of work was resumed back and run smoothly. I am glad to inform this other house that the construction of additional office building, which we have long expected, has also been started recently, and I will go with the completion of the new additional office building. It
help in solving the contention in this field. Regarding the function position of the Council, it is no secret that the Council do not have sufficient quorum to pay the salary of its members and employees, including pension of ex-NDCs and pension from retired Council employees. The matter of financial instability is taken up seriously by the Executive Committee. A series of meetings have been held with the state government to reconcile the discrepancy in the outstanding due share of the Council. I am happy to inform Mr. Gaza that it was through continuous effort of the Executive Committee the state government released our due share of rupees 42 crore, 48 lakhs, 9,158 only, being the share from the mineral. 7 crore, 28 lakh, 52,648 only being the share from minor mineral, and rupees 8 crore, 57 lakh, 70,952 only from tax on motor vehicles. The Council, on receiving this due share along with other revenues collected in receipt sales, paid the monthly salary of each members and employees, including pensions, for 8 months from October 2019 to May 2020. Besides clearing the payment of 8-month pension salary, the Executive Committee has also refunded an amount of rupees 7 crore to Civil Works Department against the temporary loan of rupees 14 crore borrowed during the financial year 1920. The remaining outstanding amount of rupees 7 crore will be refunded as when the full position of the Council improved. As pointed out in the budget speech 2020-21, the Council has decided to have 2 more new departments, namely Village and Town Administration Department and Fisheries and Agriculture Department. Out of these 2 departments, the Village and Town Department is created during the year 2020. The Fisheries and Agriculture Department will be created shortly in the first part of the new fiscal year. The Village and Town Administration Department will serve the public in accordance with the relevant law and will improve the revenue of the Council in the process. Regarding functioning of the Judicial Department, the Executive Committee has filed or filled up the vacancy to the post of Additional Judge. The State Council Court and the result of the interview to the post of Judge and 2 proceeding officers have been declared. The appointment to the appointed post will be done immediately after obtaining the approval of the Governor of Meghalaya. I do hope with the appointment of the new judge and 2 presiding officers, the administration of the judiciary will function smoothly for the benefit of the tribal litigants and will also improve the revenue received of the Council. The Executive Committee is also taking steps to increase the revenue received from the judiciary by pursuing the District Council Code fees, First Amendment Rule 2019, which is now lying with the state government for obtaining the approval of the Governor. Now, coming to the achievement in spite of the lockdown imposed in the country due to the pandemic coupled with financial constraints, the Council is able to sail through the difficult time and come up with some important achievements. Number 1, tax policy. As promised before the House, the Executive Committee had
in the last winter session of the Council placed before the House on the Joint Autonomous Council Forest Policy 2020. With the completion of this forest policy, the Executive Committee is in the process of framing the Joint Autonomous Forest Act and rule for the purpose of management and control of forests under the jurisdiction of the Council in uniformity with the existing scenario in the Hills. 2. Annual account. During the year 2020-21, the Finance and Account Department have made its best effort to compile the annual account of the year from 2020-18, and the same was submitted to the Office of the Accountant General Audit, Mikhail Yashima. The annual account of the subsequent years shall be prepared and submitted during the ensuing financial year with a target to come up to date for sure. Number 3, finance alphabet. The Executive Committee will place in its budget session the Joint phonetic alphabet, comprising of 25 letters with 17 consonants and 8 vowels. On being approved by this August House, the Executive Committee will further take unnecessary steps for implementing the alphabet. Coming to the ensuing financial year for which the budget has been proposed, I am to say that the proposed budget estimate for the ensuing financial year 2020-2022 were an estimated receipt of rupees 173 crore 50 lakhs 30,000, only as against the estimated expenditure of rupees 186 crore 65 lakh 21,300 only, has been a deficit of rupees 13.50 crore. The various factors attributed to deficit include I. Increasing cost of establishment due to annual increment of pay of employees. And 2. Liabilities of the annual revised pay of 50% of the members and employees, which is not able to clear during the current financial year and carried over as committed liabilities to the coming financial year. 3. Prices escalation of the contingencies expenditure. And 4. Economy instability, which impacts the revenue collection of the Council. As people of country said, it is preferable to have a deficit budget than a balanced or surplus budget. For the deficit budget, motivate each other to join hands and work together to overcome the deficit. I also, on behalf of the Executive Committee, call upon each and every member and employees to join hands and to render our best services to the Council to overcome the deficit of our budget. We are all aware that our needy income being aggravated by the suspension of mining and transportation of coal in a state which has adverse impact on the overall revenue received of the Council. However, the Honorable Supreme Court judgment dated 3rd July 2019 gives us hope that the mining of coal in the state may resume back shortly. I also hope that the transportation of 32 lakh metric tons of the extracted coal by the Coal India Limited, as per our Supreme Court judgment, will soon be acquitted and the painful financial efficiency of the Council will then be alleviated to such a extent. Coming to the expenditure, it may be mentioned that the strength of cost in the ensuing financial year has been reduced to 1,420 from 1,450, as shown in the
Commission to do away with all extraordinary grade 3 and 4 posts for which vacancies are caused by the retirement and death of council employees. Further, to minimize the expenditure, the Executive Committee has to do away with the post of planning advisor, officer of special duty, co-chairman planning board, account officer duty. Regarding the post of principal secretary, the Executive Committee has changed the designation to the special advisor. To speed up the process of bill processing in civil work department, the Executive Committee has created the post of accountant with a pay scale equivalent to HA assistant. With regard to the development on the construction of Young Steel Market, the Executive Committee has taken up the matter with the state government, and we expect that the government will resume back the remaining construction work of redevelopment of Young Steel Market very shortly. As far as developmental activities is concerned, I am happy to advise this about House that the Government of India, through 15 Finance Commission, released us an untapped grant of rupees 6 crore 82 lakh 50,000, and implementation of all schemes projects under this head will be taken up shortly. It may be mentioned here that in the ensuing financial year 2020-21, a budget provision for implementation of the sponsor grant has been given in other departments too, and by doing so, I hope the burden of civil work department will be relieved to some extent, and implementation of the scheme will be completed well in time. Lastly, I would like to inform this House that this will be the last year we prepare a budget in this manner. As per order received from the government of Meghalaya and Office of the Accountant General Account Meghalaya Shillong, based on the recommendation of the Controller and Auditor General Government of India, that from 2022 or 23 onward, the budget will be prepared using the list of major and minor heads for both receipt and expenditure. In conclusion, I am to say that the Executive Committee shall always endeavor to maintain a close and cordial relationship with the government in all spheres of its activities in order to ensure smooth and efficient administration. I am sure your deliberation and valuable suggestion will be for the best interest of the District Council and the fulfill of the state. The proposed budget estimate for the ensuing financial year 2021-22 is now placed for deliberation of the House. Committee, your professor, every person, kamu member, wajib kawaya wachapang wapura lumbayo o yo editip jingnati now the idea of bit ostango those them this part de bonyao down bit abrin pare riuma ngi abrin pare manna winu Wamayama jaga intin penarawi. When the poor man saw the hymns, Wachinawi, come here, tidak, kamu arts suddenly the hymns and songs, Wachinawi, the poet. The ila wong ni por, wato omanu wa first India poet, apa kerana dia ni. Dan impor wadang manudang ini hantar por yang sekarang British impor. Demiu bendep jika kam wala anglo udah mesti dulu bendep yang kita pakai. Te cucuk por nago wasnya amtu. Dan ada lip house nem. One biang dau late Ellie Spencer, UK. Wa
jingwan o sa lulod diyan. Yung herba ng program, yung 10, wag ikuling ichini. Dito daw, ulit. Sekarang mau develop Krishna yang ketiga betul nanti. Hadu le, pada year le, Krishna dengan sebab we publish le yang ketiga ada withering page article yang asal society harus hadis pak berapa. Coco le, hadir pada yo yang ni le. Yo ele now professor yang nehu mampakel wa edikas sedego let top sengai ikan tendai man boleh orang saten tam stamp menu wa ini por ukana yang yung plastic committee wa dalam daw t-shirt usian manusia lembaga juga berbon supaya bak sebenarnya persenyau isi komiti dapat migo yang kecinta komiti hak vision wah dia akan April ada tanpa kejui por tak senang yang kecinta dapat sub komiti hau naik arti lombar ada tanpa hal ini nanti, wembrom, snapman, ukana cibon, jimut, okordor, uyat, lembah, kesan detail mereka jentia. Hawa watlam, manukam chairman, profesor, pian besar, manukam sekretari. Lembah juga ekstrem, nedok mesin yang diperan yang komiti, yang subkomiti. Berkata ni, ki nom charge number. Cukup buat linguistic experts ini ikam pro ikam kasih komiti bagi open depth they will say wah sejauh men we sejauh serong they bentar jengru kerelum jengtia jadi orang tercemen ini polri yang dengan dapat sejauh apa yang jengtia publik alfabet. Kalau berapa senyawa yang ini nanti yang dijawab komiti apa ini yung kalau itu sudah belum terinai dengan apa assignment dengan apa constitution rules 1951 as adopted by the constitution the report of the funding alphabet is now placed